mama kiamboti kaku? Mbote. Voilà. Kumbu nani? Kumbu Ariet. Mama Ariet. Do inge ubateta tanzi kwa yakala? Alors buba kadila buba kuteta tanzi khavata udi aboru kundanga. Kemba. Vakemba uvuandanga? Alors kumbu nani kutuvovele? Ariet. Mama Ariet. Alors inge ubateta tanzi kwa yakala? Bwe ibwa kadila kibenekeleka kaizalwa kila mukuteta tanzi. Votokala moka ngavana mbazi kamuzaya kuvona yani fati kuza kunanzo ada twati moka tokala moka ngamana bikanga ngentedi 20 nguvu dinke ere tedi banke mu 23h mu 23h yana bika yakota munza yabaka maza kidinga niyonga mbimi ni kumbazi mbeki maza mbimi ni kumbazi kidinga niyonga mbeni mana niyonga nkotele munzo nyama nakota munzo bika ngavua tangayitukula yani wizi di muna kati kwanza ngiyuvu anke wizisadi mu ere yayi yani kampani mvuto na montanga yayi pamoye vayika munzo vomambo wizansiyo kataranja mambo dinavumagana vena ale yani kampani mvuto abona mbika ngasaula kumbazi kidinga ngiyatina yani bona bangatini na ikundanda izuka tanzi ukubamuni tanzi aloro yakala dia kudiena overway toma voveting lokala yandi vobwe tumeni gana donga mnzoma sitake zikala ngamevuta yizidi play mambo kametani simba diaka kwa nkiki mukala yani emono yifuema ale longo luzifwa kwani ale yani kakele zola ngavola afuta sana kansinge kuzoleleko mnongongo amedi afuta sana ye yani ale idio kaisa kuteti la tanzi ale yakala dio kwekena katusayiko kukena wati nini kumba nina jiere wati nini merci.